Bila mereka cuba menggunakan pelbagai halangan untuk menggagalkan dan untuk menunjukkan bahawa himpunan ini kecil, tetapi himpunan ini tidak kecil. Walaupun yang dapat sampai ke sini mungkin dalam bilangan yang kecil, tetapi kita yakin berjuta-juta rakyat Malaysia bersama dengan kita. Berjuta-juta rakyat Malaysia bersuara seperti yang kita akan laungkan. Free, free Palestine! Down, down Trump! Free, free Palestine! Down, down Trump! This is a warning to Donald Trump. You're not welcome here. We are giving a warning to Donald Trump that you cannot continue to oppress the Palestinian people. You cannot allow Netanyahu to continue with the genocide. We cannot allow Israel to annex West Bank. We cannot allow them to continue to kill and massacre people in Gaza. We as Malaysians, we stand together in solidarity with Palestine. We stand together in defending our constitutional right. We stand together. We against imperialism, against Donald Trump, against America that have been oppressing all of us. Dengan itu saya sekali lagi ucapkan salutasi setinggi-tingginya kepada semua yang sanggup walaupun dengan masa yang singkat kita terpaksa tukar plan, tapi kita tetap berada di sini untuk mewakili berjuta-juta rakyat Malaysia yang tidak dapat hadir, tetapi suara mereka bersama kita. We are here, although in a smaller number, but we represent millions of Malaysians that love peace and want to see an end to occupation. Biarlah kita bersama-sama sekali lagi. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Trump, go home! Donald Trump, go home! Donald Trump, go home! Donald Trump, go home! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan semua. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Jadi insyaAllah seterusnya kita akan teruskan kita punya perhimpunan dengan ucapan daripada Raja Bahrain, wakil daripada Amanah. Jadi dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah pada tuan-tuan puan-puan saudara sekalian kerana walaupun ada berbagai rintangan daripada rumah ke nak KSC tak boleh, ke Kampung Baru, nak naik Jabatan Saloma pun tak boleh, patah balik datang ke Masjid Jamek, dan kita berada di sini pada pagi yang bahagia ini. Ini menunjukkan kesungguhan kita, walaupun belum ramai lagi, tapi insyaAllah saya rasa akan lebih ramai akan bersama dengan kita. Kita berkumpul hari ini untuk menyatakan betapa tidak sukanya kita ke atas kehadiran Donald Trump, Presiden Amerika dan Presiden seorang yang sangat-sangat kuat perkauman dan
sikap penjajahannya. Dan tidak cukup dengan sikap penjajahan Amerika, mereka sekarang bergabung dengan United Kingdom, iaitu bapa segala kolonis punya sikap. Dan bapa mereka yang diambil daripada United Kingdom adalah Tony Blair. Tony Blair adalah arkitek yang menghancurkan Iraq, yang memporak-porandakan Iraq. Dan Tony Blair juga merupakan rakan perniagaan dengan Jared Kushner, iaitu menantu Donald Trump. Jadi penjajahan Gaza dan juga West Bank, tebing barat, bukan hanya merupakan penjajahan politik dan kemanusiaan, tetapi juga penjajahan secara kapitalisme. Kerana seperti yang telah dikatakan oleh Donald Trump, dia akan membangunkan Gaza sebagai sebuah real estate development, the Riviera of the Middle East. Sanggup dia dalam kematian, kehancuran berpuluh ribu, mungkin beratus ribu anak, orang tua dan juga ibu di bawah runtuhan itu, sanggup mereka hendak membina sebuah resort yang mewah. Itulah sikap kapitalisme yang sangat-sangat jelek kita hadapi hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, kita berada hari ini di sini adalah untuk menyatakan kita tidak setuju tentang kehadiran Trump. Dan kita amat khawatir. Kita amat khawatir. Trump ini sangat pandai memporak-porandakan berbagai pihak. Dan itu mereka boleh belajarlah dengan pihak imperialis daripada Britain juga. Kerana divide and rule is their game. Ya? Dia telah memporak-porandakan negara-negara Arab supaya tidak bersatu. Meninggalkan Palestin sebegitu rupa. Dan tidak mustahil Donald Trump ke sini akan menyocok ahli-ahli ASEAN. Itulah yang saya paling bimbang. Kita tahu beberapa negara, saya tak payah sebutlah, ya, di dalam ASEAN amat rapat dan bergantung besar kepada Amerika. Dan ada persengketaan dengan negara China. Tidak mustahil Trump akan menggunakan lawatan ini untuk memporak-porandakan ASEAN pula. Kerana kita kelihatan kuat secara ekonomi dan kesatuannya. Dan situlah perlu kita berhati-hati, berwaspada, mengingatkan pemimpin kita, ya, baik pemimpin Malaysia, Datuk Seri Anwar dan juga Presiden Indonesia yang mewakili rakyat Islam terbesar di dunia untuk berwaspada tentang taktik-taktik Trump untuk divide and rule sekali lagi di ASEAN pula. Sudah cukup mereka memporak-porandakan negara-negara Arab, Palestin, ya, dan Britain adalah tok guru pada mereka. Kerana itulah kita mesti terus menunjukkan bantahan kita secara terbuka, secara lantang tentang kehadiran Trump di sini. Kehadiran dia adalah hanya di atas kapasiti iaitu official atau rasmi. Tetapi rakyat Malaysia tidak bersetuju. Kita setuju atau tidak? Kita setuju atau tidak? Kita setuju atau tidak? Di situlah letaknya kesungguhan kita membantah. Dan walaupun ya, pagi ini banyak balik, kita perlulah ya, menyatakan dan panggillah kawan-kawan kita yang masih belum sampai untuk ke sini supaya meramaikan, memeriahkan, tak meriahlah, untuk ya, membuat situasi yang panas terhadap bantahan kepada Donald Trump. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan puan-puan yang begitu berani, begitu orang kata ya, kental semangat untuk berada di sini walaupun berbagai rintangan, berbagai halangan. Kita akan waspada dan membantah, terus membantah. Bantah terus bantah. Bantah terus bantah. Bantah terus bantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Jadi alhamdulillah, syukur kita dapat berkumpul pada pagi ini menuju ke tengah hari. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan melaungkan sorakan-sorakan dan kita akan mendengar beberapa speech daripada kita punya speaker.
Dan untuk makluman hadirin, kita hari ini terpaksa untuk menukar kita punya venue. Daripada kita nak kumpul dekat Ampang Park, kita terpaksa untuk berkumpul di Dataran Merdeka. Jadi saya nak mengajak semua sekali buka phone masing-masing untuk buat story, share dan like. Kalau boleh, sebarkan semerata mungkin. Sebarkan seluas mungkin. Gunakan segala apa kekuatan yang ada. InsyaAllah kita akan ramaikan lagi kita punya crowd pada hari ini. Tapi ramai itu tidak ada makna apa-apa. Tetapi pada hari ini walaupun kita beberapa orang, kita tetap akan melaungkan bantahan kita. Kita akan terus berdiri dan terus bersama dengan rakyat Palestin. Takbir! 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 Jadi seterusnya, saya akan menjemput wakil daripada Mandiri, iaitu Hani, untuk menyampaikan speech. Dengan ini dipersilakan. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Kepalkan tinjumu ke awan, nyanyi budaya pembebasan, rapatkan barisanmu kawan, hancurkan segala penindasan. Ayo semua turun ke jalan, lantang suarakan segala tuntutan. Hancurkan feodalisme, militerisme dan kapitalisme. Ayo semua kita bersatu, yakinlah rakyat pasti menang. Yakinlah rakyat pasti menang. Salam perjuangan kawan-kawan. Saya Hani, mahasiswa undang-undang daripada Universiti Malaya. Hari ini mewakili mahasiswa, kita ingin menyatakan sikap yang jelas. Dari awal, kita tidak pernah bersetuju bahawa Perdana Menteri Saudara Anwar Ibrahim menjemput Donald Trump datang ke tanah Malaysia. Kita menggerakkan demonstrasi di kampus-kampus, kita dihalau daripada kampus. Tapi kita hari ini hadir untuk menyatakan sikap sekali lagi bahawa kita mengecap kehadiran Donald Trump adalah pengkhianatan kepada rakyat Palestin. Hadirnya kita di sini atas dasar moral, atas dasar penegakan prinsip bahawa Donald Trump merupakan sosok yang menghalalkan penindasan, yang menggalakkan peperangan, yang mendanai peperangan. Kawan-kawan, kita hadir di sini, kita faham atas dasar foreign policy, atas dasar hubungan diplomatik. Tapi kita tidak boleh terima kerana Donald Trump ini beberapa kali menjadi asbab kenapa ceasefire tidak pernah diluluskan oleh United Nations. Merdeka! Merdeka! Palestina! Hancur! Hancur! Penindasan! Hidup! Hidup! Hidup rakyat! Bangkit! Bangkit! Bangkit rakyat! Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegak gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita,
Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat demi Malaysia baru yang sejahtera. Marilah kawan, mari kita gabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Palestina! Hancur, hancur! Hancur, hancur! Hancur Amerika! Hancur Amerika! Hancur, hancur! Hancur, hancur! Hancur Amerika! Hancur Amerika! Okey. Jadi itu rasanya untuk meneruskan kita punya demonstrasi, saya menjemput Dr. Kumar, wakil daripada PSM. Dengan ini saya persilakan. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Say it loud, say it clear! Say it loud, say it clear! Trump is not welcome here! Trump is not welcome here! Say it loud, say it clear! Say it loud, say it clear! Trump is not welcome here! Trump is not welcome here! Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Donald Trump has to go! Donald Trump has to go! Hey, hey, ho, ho! Hey, hey, ho, ho! Donald Trump has to go! Donald Trump has to go! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Salam perjuangan pada semua. Tahniah dan terima kasih kerana ambil masa untuk datang sini untuk sampaikan solidariti kita kepada banyak negara yang dianiai, yang dibuli, yang ditindas oleh Amerika Syarikat. Saya akan cakap sedikit dalam bahasa Inggeris kerana saya mahu pihak luar negeri faham mengapa orang Malaysia begini tak suka Donald Trump datang ke sini. So Donald Trump, the problem is we in Malaysia believe that you could have stopped this war when you became president in January. You could have just stopped giving Israel the ammunition, the weapons, the bombs. You could have done what you did earlier this month, 8 months ago, and you could have saved 10, 20,000 Palestinian lives. So you are complicit. Without the weapons from you, Israel cannot carry on bombing. Without the 6 times that the US blocked the Security Council ceasefire resolution, without that, without your blockage, Israel would have had to stop. You have enabled Israel, and that's why we are unhappy with you. Of course, we are happy that there's some kind of ceasefire now, but this should have come much, much earlier. And we want you to make sure that weapons to Israel is stopped, especially if they start attacking the Palestinians again in Gaza or the West Bank. You have the power to stop it immediately. So we are expecting you, but this is why one reason. The second reason, Mr. Trump, that we are unhappy with you, Malaysians are unhappy with you, and people all over the world are unhappy with you, is because America doesn't respect smaller countries. Whichever country
does something different from what America says or what World Bank says, you come in and you cause trouble. You destabilize them, you have sanctions on them, you stir up armed insurrection. This happened in Cuba, for example. Cuba is under sanctions for 60 years. Now Venezuela, Iran, Afghanistan, Syria, Libya, whichever country has got a vision that's different from yours, you come in and disturb. This is wrong. The only way to bring sanctions is to take it to the UN. And if the UN has a 60% majority, then you can. Otherwise, you cannot say, I'm doing it, or this is the coalition of the willing and you're going to attack Iraq. Tak boleh lah itu. That is completely not following international law. And we are unhappy. Just because you're strong in military and you're strong in the economy, you can't go around and bully. The third thing, Mr. Trump, that we are very unhappy about is they are trying to provoke a war with China. We have a problem with China. The 9-dash line is quite ridiculous, but we can deal with it ourselves. You don't need to come here and make this whole area another Ukraine. We have seen how the people of Ukraine have suffered. We do not want you to come and cause war here. This is a region of zone of peace, freedom, and neutrality, and we want to keep it that way. So stay out of ASEAN. Keep nuclear weapons out of ASEAN. Let us handle China ourselves. We can do it. But these are the reasons that people here and all over the world are unhappy with you. You are on the wrong side of history. And if you don't listen to what we have been saying, your decline of the American empire is going to be faster still. So kita semua harus bersama untuk melawan imperialisme dan wujudkan satu solidariti di kalangan negara ASEAN dan juga dunia ketiga. Tapi terlebih dahulu kita kena wujudkan solidariti di antara bangsa-bangsa di Malaysia. Saya sedih nampak dari sejak 2018 solidariti kita antara bangsa sudah kurang. It's gone down. That's the reality. Kita harus bersama wujudkan solidariti semua rakyat Marhain untuk lawan untuk satu negara, satu masyarakat yang lebih adil untuk semua. So, terima kasih semua. Salam berjuang. Kita berteruskan. Terima kasih kepada Dr. Kumar atas ucapan kepada Donald Trump that you can just stop the genocide. So walaupun ceasefire telah dicapai, tapi kita masih lagi menuntut hak-hak Palestin untuk tetap merdeka dan mempunyai negara yang tersendiri. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana hadir. Kita mengucapkan selamat datang kepada yang baru hadir, yang sedang datang, yang on the way, yang daripada jauh. Saya dengar ada yang daripada Kedah, daripada Pulau Pinang pun ada, daripada Terengganu pun ada. Saya ucapkan selamat datang kepada semua. Okey, jadi seterusnya kita ada performance daripada tim muda. Dengan ini saya mempersilakan kepada tim muda untuk membuat performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Free Palestine. Free Palestine. Kita nak minta wakil-wakil sahabat-sahabat tim muda kita naik sama-sama di sini.
Sama-sama semua. Ramai-ramai. في الهوى يا على أرض محروقة قلبي مفتوحة مثل الزريق دون السلام دون الدخول I am a child with something to say, please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you play? My friends are playing, my friends are praying, small hearts are begging, give us a chance, 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 please, please, give us a chance. Ramai-ramai. Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna, atuna, atuna salam. Free Palestine! Hidup, hidup! Hidup Palestin! Hidup, hidup! Hidup Palestin! Hancur, hancur! Hancur Zionis! Terima kasih kepada tim muda mempersembahkan sebuah lagu kanak-kanak yang merayu atas masa kecil, the childhood. Kita di Malaysia mengalami childhood yang agak baik. Dihantar ke tadika, dihantar ke nursery dan diasuh dengan baik. Tetapi mereka, rakyat-rakyat Gaza, rakyat-rakyat Palestin terpaksa
tinggalkan halaman mereka, dihalau, dibom, ditembak. Mereka merayu kepada kita, kepada dunia untuk bersama mereka. Dan pada hari ini, saya sangat bangga dengan rakyat Malaysia yang mempunyai ketamadunan yang tinggi, kemanusiaan yang tinggi. Kita rakyat Malaysia sangat hebat dalam isu-isu kemanusiaan. Kita telah menghantar kapal-kapal flotilla. Saya ucapkan tahniah kepada geng-geng Sumut flotilla. Dan saya sangat berbangga mempunyai pasport Malaysia. Dan dalam pasport Malaysia tertulis kecuali negara Israel. Jadi insyaAllah seterusnya saya menjemput Prof. Nazari, wakil daripada BDS Malaysia, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan ini saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Hidup, hidup, hidup Palestin. Hancur, hancur, hancur Israel. Hancur, hancur, hancur Amerika. Ladies and gentlemen, we are here today together to tell the world that actually we don't want Trump to be here. We do not want to welcome him here. And the reason is very simple. Because he actually deserves the title of the chief genocide enabler. He is the chief genocide enabler. The killings that have been taking place in Palestine would not be possible without the blind support of the United States government, now headed by Trump. We know, for example, when the United Nations Security Council voted to have a ceasefire last time, a few months ago, the United States used its veto, the only country that vetoed the resolution, and that allowed the killing to continue. Tens of thousands of Palestinians continue to be killed. In addition, the United States also imposed sanctions on the ICC officials and the judges and prosecutors simply because the ICC decided to charge Netanyahu and his former defense minister for crimes against humanity. The United States also decided to work together with Israel to defund and to try to close down the operation of the UNRWA, United Nations Relief and Work Agency, which is very important, a very important institution set up by the United Nations itself in order to take care of the welfare of the refugees. And the reason is very simple, because the Zionists have a plan. They want to eliminate the concept of the Palestinian refugees because these refugees, for them, are a threat to the existence of the state of Israel. Because under international law, the refugees have got the right to return to their home, and there are millions of them. And actually, they do have the right under international law, and therefore, we all must support the Palestinians' right of return to their homeland. And because they know that the international community, the international law is on the side of the Palestinian refugees, the United States together with Israel have decided to eliminate the United Nations agency taking care of the refugees. So that shows the evil plan of the Zionists together with the United States. And that's the reason why we must not think that the United States is interested to find justice for the Palestinians. Let's talk about the plan itself. If you look at the plan actually enabling the settlers to continue to keep Palestinians in the West Bank. The plan does not mention anything about West Bank, and therefore the settlers are continuing to continue to kill and take Palestinian land, and also to remain there. And Trump was the person during his first administration when he said that
the settlements are not against international law. That is Trump who said that. In addition, he also recognized Jerusalem as the capital of Israel. He was the president. No other president did that. Why? Because he wanted to please the Zionists. So, if we think that he is actually interested in the welfare of the Palestinians, for justice in Palestine, we are being very naive. We must know that he is not interested for justice for the Palestinians. He is simply interested for himself in order to get the Nobel Peace Prize, which seems to be his dream. But I do not know if he does get the Nobel Peace Prize, that will internally damage the reputation of the Nobel institution. So that is it. We must continue tell the world that the United States is the biggest enabler, the main enabler of the injustice in Palestine, and we are going to continue to voice our disagreement against this policy. And now that Trump is heading this government, we say to him, you are not welcome in this country. You should go home now. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kita, tapi mereka tidak akan boleh menahan suara kita. Betul tidak? Jadi selagi mana Gaza tidak bebas, selagi mana Palestin tidak bebas, selagi itulah kita akan bersuara untuk Palestin. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Tolak, 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 tolak Donald Trump! Tolak Donald Trump! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zubaidillah. Ustaz ditahan, tetapi kita masih lagi bertahan di sini. Jadi, terusnya saya akan menjemput Haji Mustafa. Mana Haji Mustafa? Haji Mustafa untuk... Mana Haji Mustafa? Untuk mempersembahkan sedikit performance. Ada? Okey. Tak mengapa. Tak mengapa. Tapi kita akan teruskan lagi dengan kita punya ucapan, iaitu daripada Ikram. Ustaz, saya jemput kepada Ustaz Norman Hani, wakil daripada Ikram Malaysia. Dengan ini saya mempersilakan. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free, free Palestine! 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 From the river to the sea, From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea, From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. Saya Numan mewakili Pertubuhan Ikram Malaysia. Kami jelas, kami meraihkan kebijaksanaan Perdana Menteri kita, di mana kami tidak menafikan realiti. Trump telah pun datang pada hari ini. Kita pun boleh melihat, dan kami tahu PMX adalah seorang Perdana Menteri yang bijaksana, berfikir dengan pandangan jauh, menimbang langkahnya dalam misi menghapuskan genosida ini. Kami percaya beliau arif menilai musuh, tahu bila harus menekan, bila harus menahan. Namun dalam kebijaksanaan politik, prinsip kemanusiaan tidak boleh dijual beli. Prinsip kami Ikram jelas dan tidak berbelah bahagi. Kami tolak normalisasi kebencian. Kami tolak diskriminasi. Kami tolak genosida yang sedang berlaku di Gaza. Kerana kami tidak mahu dunia terbiasa dengan penderitaan. Kami tidak mahu manusia menjadi beku terhadap tangisan bayi. Kami tidak mahu umat menjadi buta
terhadap darah yang mengalir di bumi para anbiya. Hari ini, Ikram dan bersama rakyat Malaysia berdiri teguh bersama Gaza. Bersama ibu-ibu yang kehilangan anak di bawah runtuh. Bersama anak kecil yang meratap langit dengan mata trauma. Bersama warga emas yang tidak lagi puja rumah, hanya doa dan keyakinan kepada Allah. Mereka tidak bersalah, namun mereka dibunuh dengan kejam. Seolah-olah dunia ini tidak lagi mengenal rasa malu kepada Tuhan. Dan bagi umat Islam, pesanan saya dan peringatan saya, kita sebagai umat Islam bukan hanya sebagai misi kemanusiaan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan dan puan, ayat ini bukan kisah lama. Dia adalah satu perintah kepada kita untuk mempertahankan bumi Al-Aqsa ini. Saya nak akhiri dengan satu puisi yang diambil daripada sebuah lagu. Saat langit berwarna merah saga dan kelikir perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi Zionis membantaimu, merah berkesimbat di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina, membebaskan bumi jihad Palestina. Terima kasih. Free Palestine! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nockman Hadi atas ucapan dan bacaan Al-Quran yang mengingatkan kita umat Islam, yang mengingatkan kita supaya kita mentegakkan untuk mempertahankan bumi Aqsa dan tidak berdiam diri di atas kekejaman Zionis. Jadi seterusnya saya mempersilakan Saudara Ali Ashar daripada Basirah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan ini saya mempersilakan. Takbir! Takbir! Israel bukan negara! Amerika anjing celaka! Israel bukan negara! Amerika anjing celaka! Ketahuilah rakyat Malaysia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Walaupun kita dipindah, namun kita masih bersama di sini. Berikan tepukan gemuruh kepada anda semua. Saya ingin memaklumkan sedikit makluman seperti mana yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ubaidillah tadi. Bagaimana semalam kami 4 jam ditahan rombongan anak muda, rombongan anak-anak muda yang celik, rombongan anak-anak muda yang terbuka mindanya, mengetahui siapa orang yang dijemput, yang mana tangan mereka, tangannya dalang di sebalik peperangan, tangannya dipenuhi dengan darah dan najis. Anak-anak muda ini celik pemikiran, lalu mereka menjulangkan bendera Palestin demi untuk bersolidariti. Tetapi apakah salah anak muda ini? Akhirnya mereka ditahan, ditangkap selama 4 jam. Apakah salah mereka? Tidak ada salah. Tidak ada salah. Tetapi sebaliknya, dengarkan, tetapi sebaliknya,
Sebaliknya, semua anak muda telah ditahan, tetapi sebaliknya, Donald Trump, si mal'un, si celaka, dalang di sebalik semua peperangan, dalang di sebalik semua pembunuhan, dilayan dengan tamu, dilayan dengan hormatnya. Apa yang dah terjadi hari ini membuktikan rakyat Malaysia bangun untuk menolak Donald Trump, si mal'un. Berembus, berembus, berembus Donald Trump, berembus, berembus, berembus Donald Trump. Tidak selayaknya Donald Trump dilayan sebagai tetamu, dilayan sebagai kehormat, sedangkan anak-anak muda yang cintakan Palestin dilayan sebagaimana penjenayah. Layak tak layak? Tidak layak sama sekali. Donald Trump tidak layak untuk datang ke Malaysia. Donald Trump tempatnya bukan di Malaysia. Tanah kita yang suci, tanah kita yang damai, kita yang cintakan kedamaian dan kemakmuran. Bencikan pertumbuhan darah, ini bukan tempatnya Donald Trump. Tempat Donald Trump di mana? Tempat Donald Trump di neraka. Trump, Trump, go to hell. Trump, Trump, go to hell. Ada orang yang berpendapat bahawa kita nak lakukan rundingan damai. Kita nak lakukan rundingan damai dengan siapa? Dengan Trump. Bukankah Trump ini telah banyak melanggar perjanjian damai, melanggar gencatan senjata seperti mana yang dilakukan oleh Israel? Betul tak betul? Betul. Untuk apa rundingan damai? Untuk apa rundingan damai dengan si celaka sebegini rupa? Untuk apa rundingan damai dengan syaitan sebegini rupa? Yang mana syaitan ini secara terang-terangan mengaku membantu kewangan dan juga senjata kepada Israel. Layakkah kita menyambutnya? Adakah kita terima untuk menyambutnya? Halau, halau. Halau Amerika. Halau, halau. Halau Donald Trump. Reject, reject. Reject Donald Trump. Hari ini kita berkumpul demi menyatakan bahawa seruan kita untuk menyampaikan kepada seluruh bumi Palestin, walaupun suara kami berminggu-minggu melaksanakan konvoi, bermotosikal, ratusan motor, puluhan kereta telah mengikuti kami, namun Trump tetap datang. Namun kita ingin menyatakan kepada rakyat Palestin, saudara mara kita di sana, bahawa kita masih bersama-sama dengan mereka. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Bebas Gaza! Bebas Gaza! Hidup Hamas! Hidup Hamas! Hidup Houthi! Hidup Houthi! Hidup Hezbollah! Hidup Hezbollah! Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Berikan tepukan kepada semua yang hadir pada hari ini. Reject! 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 Reject Donald Trump! Reject Donald Trump! Hello, hello! Hello Donald Trump! Hello Donald Trump! Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita telah datang pihak polis. Kita nyanyikan sebuah lagu. Selamat datang, selamat datang, Abang Polis. Sekali sekali. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Okey, saya ingin menyatakan sekali lagi kepada abang-abang polis bahawa perhimpunan ini adalah perhimpunan aman. Perhimpunan ini adalah perhimpunan menyatakan ketidakpuasan hati
di atas menerima kehadirannya Donald Trump. Jadi abang-abang polis, saya ingin memohon untuk membuka balik LRT dan MRT supaya lebih ramai boleh turun. Jangan segan untuk kami menyatakan solidariti. Jadi seterusnya saya mempersilakan. Okey, saya dapat maklumat bahawa 2 sahabat daripada Basirah telah ditangkap, telah dimasukkan dalam lokap. Abang-abang polis, saya merayu kepada abang-abang polis supaya melepaskan mereka. Bebaskan Muhsin. Bebaskan Murtada. Bebas Muhsin. Bebas Muhsin. Bebas Muhsin. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas Murtada. Bebas Murtada. Dengan ni kita teruskan lagi dengan mempersembahkan daripada Haji Mustafa. Dengan ni saya mempersilakan. Syabas semua anda yang hadir di hari ini. Untuk anak-anak muda dan orang-orang tua, berikan tepukan yang maha gemuruh. Takbir. Hey, hey Donald Trumpet. Anda bila sebut Trump, jangan sebut nama dia betul sebab dia sangat suka. Anda ejek nama si bancingan ini, setuju? Sebut nama dia Donald Trumpet, setuju? Hari ini anda harus berjanji bahawa balik ke rumah tekak anda semua sudah pecah. Betul? Pecahkan tekak anda pada hari ini, setuju? Dengan sekuat-kuatnya. Hey, hey Donald Trumpet. Mungkin anda ingat kita tidak jadi. Saya tunggu daripada pukul 8 pagi di Ampang-Pak, tapi tak jadi. Baru saya lewat datang sini. Namun, kalau anda jerit sekuat-kuatnya sehingga tekak anda pecah, InsyaAllah suara ini akan sampai kepada mereka syaitan-syaitan akbar Amerika. Betul? Sekuat-kuat. Hey, hey Donald Trumpet. Go back to your hell. Hey, hey Donald Trumpet. You go to hell. You go to hell. Hey, hey Donald Trumpet. You are not welcome. You are not welcome. You get out of here. You get out of here. You are the big killer. You are the big liar. You are bloody killer. Okey, saya nak nyanyi Michael Hart. Semua tahu lagu ni kan? Sebelum itu, demi para syuhada dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman para sahabat, hingga zaman ini, para syuhada di Palestin, semua kita tabik tangan kepada semua para syuhada. Demi menghormati para syuhada, semuanya tabik tangan kendera. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka dan juga ibunda hamba yang tercinta Wan Hajah Ruqyah binti Wan Hajah Rafah serta semua arwah-arwah yang tersayang. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikut ya lagu ni. Blinding flash of light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. The carriers got tanks and the planes with ravaging fighting planes, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn the lost of the horse of school, but the spirit will never die. We will not
Gaza. Bukan Gaza tu naik ni siang hari. Long live Gaza. Long live Gaza. Long live Gaza. Women and children alike, murdered and massacred night after night. Why the so-called leaders of countries apart to debate on who's wrong or right? But the powerless words were in vain, and the bomb fell down like acid rain. Through the tears and the blood, through the tears. Through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky summer. We will without a fight. Semua suara, pecahkan tekakmu. We will not go down. Long live Gaza. Hey, hey. Donald Trump, you are the big liar. You are bloody killer. Hey, hey. Boleh nak ikut sekali? Hey, hey. Donald Trump, you are the big killer. You are the big liar. You are bloody killer. Boleh ikut? Hey, hey. You are the big liar. You are bloody killer. Hey, hey. Donald Trump. Killer. Hey, hey. Donald Trump. You are not welcome. You get out of here. Boleh lagi. Hey, hey. Donald Trump. You are not welcome. You get out of here. Ini untuk yang menjemput Donald Trump. Madanya, oh madanya, betapa malangnya nasibku madanya. Kau undang Donald Trump, si pembunuh pengganas dunia. Kau butakan matamu, lihatlah. Kau pekakan telingamu, dengarlah. Kau muliakan syaitan akbar durjana. Kau jadikan tetamu negara. Kau raikan raja iblis neraka. Kau memalukan kami semua. Kami takkan menyerah. Kami bangsa Palestin bermaruah. Kau bisa usir, membunuh, mengganas penjara. Suara saya pun sudah hilang lagi sekali. We will. Yang terakhir. You can burn. We'll never die. We will not go down. Long live Gaza. Long live Hamas. Long live Jihad Islam. Long live Suraya Quds. Ini semua nama-nama pejuang Palestin. Long live Hizbullah. Long live Yaman Houthi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jahanam Amerika. Hancur Israel. USA bangsat. USA bangsat. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free. Semuanya. Free, free Palestine. Israel koyak. Israel koyak. Bila anda sebut koyak, dengan mulut-mulut anda sekali, kalau boleh koyakkan sekali, macam saya. Koyak. Buka ya. Israel koyak. Israel koyak. Cantik. Israel koyak. Israel koyak. Terakhir semuanya. Israel koyak.
hancur, Israel hancur. Hancur, cur, Israel hancur. Hancur, cur, Israel hancur. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Haji Mustafa. Mengingatkan kita kembali ke sewaktu kita MCO, sewaktu kita PKP. Masih ingat tak lagi masing-masing dengan hashtag Israel Koyak? Kita sama-sama sehati sejiwa seluruh Malaysia, tentera-tentera bawang telah menyerang akaun-akaun Zionis yang menyatakan Israel, hashtag Israel Koyak, sehingga viral ke pelosok dunia. Saya sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia. Jadi seterusnya, saya menjemput Saudara Fahmi daripada ABIM. Saudara Fahmi ada ke? Saudara Fahmi tak ada? Okey, saya just sebut nama. Siapa yang tak ada, saya akan next dan next. Okey, saya menjemput Rashifah Al-Junaid. Rashifah Al-Junaid daripada Muda untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan ini saya mempersilakan. Bebas, bebas. Bebas Palestin. Tolak, tolak. Tolak Donald Trump. Rakan-rakan, hari ini bukan hari kami. Bukan milik Donald Trump. Bukan milik sila Hanat Benyamin Netanyahu atau mana-mana Zionis yang menipu atas nama kemanusiaan. Hari ini adalah tentang rakyat Gaza, tentang rakyat Palestin yang berjuang untuk hidup bermaruah dan dilihat sebagai manusia. Saya ingin menggunakan ruang dan masa ini untuk membaca puisi If I Must Die, karya Rafael Al-Raid, penulis yang syahid di Gaza. Puisi ini dikarang sebagai kata-kata terakhir Rafael sebelum dia syahid. Kalau aku mati, kau harus hidup untuk menceritakan kisahku. Gadaikan barang-barangku untuk membeli kain kafan yang suci dan seutas tali yang putih dan panjang berkaki-kaki. Untuk seorang anak di tanah Gaza ini, apabila dia mendongak ke atas langit, menanti ayah yang tak kembali setelah dibaham api. Sebelum sempat mengucapkan selamat tinggal, tidak kepada anak kandungnya sendiri, bahkan tidak kepada dirinya sendiri. Akhirnya bisa melihat layang-layang yang kau buatkan untuk kami terbang di atas kepalanya, dan selama beberapa detik ia mengira mungkin layang-layang itu adalah malaikat yang membawa kembali kasih yang telah pergi. Kalau aku terus pergi, biarlah kematianku disaluti kisah dan harapan buat yang menanti. Terima kasih. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Tolak, tolak! Tolak, tolak! Tolak Donald Trump! Tolak Donald Trump! Halau, halau! Halau Donald Trump! Jadi seterusnya saya mempersilakan, saya mengalu-alukan kehadiran YB ke dalam himpunan pada hari ini. Jadi seterusnya saya mempersilakan YB Mukris untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan ini saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, selamat pagi, good morning. Saya nak ucapkan selamat pagi, good morning kepada semua aktivis-aktivis pro-Palestin yang hadir pada pagi ini. Saya juga nak ucapkan selamat pagi kepada abang-abang polis yang mengawal keselamatan sekeliling kita ini. Saya juga nak ucapkan good morning kepada ejen-ejen risikan daripada Amerika Syarikat yang hadir pagi ini. Ramai tuan. Dan kenapa Malaysia ni jadi tumpuan mengambil perhatian mereka. Mereka juga hadir pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita semua tahu, as we all know, what has been happening in Gaza supposedly since the 7th of October 2023 is a genocide. And this genocide is not what we claim it to be, but what has been announced by major NGOs, including the United Nations, around the world. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak perlu nak menyentuh satu persatu kezaliman yang telah dilakukan oleh rejim Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestin, termasuk di tebing barat. Tetapi yang penting pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah untuk menekankan bahawa kezaliman yang mereka lakukan itu tak akan boleh berlaku kalau tidak kerana sokongan padu yang mereka perolehi daripada Amerika Syarikat. Betul tidak? Sokongan macam mana, tuan-tuan dan puan? Sokongan dari segi pembekalan senjata, bom-bom yang diledakkan di atas Gaza itu, yang membunuh anak-anak kecil itu, yang ada namanya sampai Moab tu apa benda, tuan-tuan dan puan? Mother of all bombs. Satu butir peluru itu pun beratnya 2,000 kilo, tuan-tuan. Dijatuhkan atas bangunan, bayangkanlah kalau jatuh atas bangunan Sultan Abdul Samad ini. Hancur berderai. Dan ini bukan setakat bangunan saja, tetapi diletakkan ketika ada keluarga yang duduk di dalam rumah itu. Tuan-tuan sendiri pun dah nampak kan? Semua ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, kerana Amerika Syarikat memberi sokongan padu kepada Israel. Selain daripada itu, selain daripada pembekalan senjata, apa yang mereka lakukan? Mereka juga memberikan lindungan politik kepada Israel. Setiap kali ada usul untuk menghalang Israel daripada melakukan genosida di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, siapa di Majlis Keselamatan itu yang sentiasa veto untuk melanggar usul itu? Kalau tidak, Amerika Syarikat. Betul tidak? Sokongan politik pun dia beri. Kemudian duit pun diberi. Kemudian macam-macam lagi. Selain itu, media barat, media yang dipunyai, yang dimiliki oleh Amerika Syarikat juga menghalalkan setiap kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel terhadap Gaza. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini Presiden Donald Trump pula ada di Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita dah bantah daripada awal supaya tak dijemput laknatullah macam ini datang di sini, datang juga, tuan-tuan dan puan-puan. Alasannya kononnya, alasan ni daripada PMX kan? Apa PMX kata? Dia kata datang, kita jemput datang ke sini untuk hadir sidang kepuncak ASEAN supaya kita boleh tegur Donald Trump, katanya. Tuan-tuan boleh percaya nak tegur kan? Dalam keadaan kita nak runding soal tarif, dalam keadaan kita nak merayu supaya pelaburan Amerika Syarikat datang ke Malaysia, datang ke ASEAN ini, rasa-rasanya kita boleh tegur, tuan-tuan? Saya rasa tidak. Nak tegur apa lagi? Adakah PMX nak tegur Donald Trump itu?
minta Israel jangan lakukan genosida, dah berlaku dah pun. Betul tidak? Nak merayu kepada Donald Trump supaya jangan bekalkan senjata, dah berpuluh bilion dolar nilai senjata yang telah dibekalkan. Betul tidak? Nak minta supaya selamatkan rakyat Palestin di Gaza, dah teruk 67 ribu rakyat Palestin terkorban, termasuk tak kurang 20 ribu kanak-kanak kecil yang bukan setakat mati macam itu saja. Ada yang terputus tangan, terputus kaki dan macam-macam lagi itu tuan-tuan. Jadi nak tegur macam mana lagi? Nak tegas macam mana lagi dengan Donald Trump ni? Betul tidak? Yang sebaik-baiknya, sepatutnya tak dijemput, tak diajak orang macam ini datang ke Malaysia. Betul? Kita nak beritahu dia orang ini daripada pandangan rakyat Malaysia, orang pemimpin macam Donald Trump ini, bahasa kita kata kurang ajar. Betul? Yang kita rasa bahasa dia orang ni macam ni, bangsat sebenarnya. Orang Kedah kata kahak, loklak. Loklak, kahak. Ini orangnya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah masanya. Rakyat Malaysia nak kena bersuara dan solidariti bukan setakat dengan rakyat Palestin, tetapi dengan protes-protes yang berlaku di seluruh dunia pada waktu ini, termasuk di Amerika Syarikat. Itu sebabnya saya sangat kecewa apabila lokasi protes kita hari ini dipindahkan daripada Ampang Park sana datang ke Dataran Merdeka. Betul? Apa sebabnya? Sebab kalau dah seluruh dunia membuat protes, di Malaysia pun sebenarnya perasaan pro Palestin ni dah meluap dah tuan-tuan. Kita dah tak tahan lagi dah. Tambah lagi Donald Trump yang tangannya berlumuran darah itu pun nak dijemput datang ke sini. Maka kita nak meluahkan perasaan kita. Tetapi apa sebabnya nak dihalang protes aman seperti mana yang dilakukan oleh rakyat Malaysia? Betul tidak tuan? Kita rakyat Malaysia ni orang aman. Kita tak berusuh. Kita bukan yang jenis yang haru biru, yang buat kacau bilau. Kita cuma nak bersuara. Dan hak bersuara itu termaktub dalam perlembagaan kita, tuan-tuan. Kita ada undang-undang SOSMA yang membenarkan kita berhimpun macam ini, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan jangan takut. Jangan khawatir. Beritahu kawan-kawan kita. Beritahu saudara mara kita. Datang ke sini. Jangan risau. Ini semua ni nak tunjuk kepada Amerika sebenarnya. Kononnya keadaan keselamatan kita sangat terkawal di Malaysia. Memang betul dah terkawal. Sebab apa? Sebab yang protes ini tak buat bising pun. Kita tak ada nak berusuh apa-apa pun. Betul tak? Jadi benarkanlah. Permudahkanlah. Bukalah jalan. Benarkan rakyat Malaysia datang berhimpun di sini untuk kita meluahkan perasaan ini. Kalau tidak, kalau disekat, kita risau rakyat Malaysia ni satu benda, satu perkara dia buat, dia melatah juga, betul? Jadi jangan sampai kita melatah. Jadi saya sangat merayu kepada pihak berkuasa. Jangan nak dengar sangat cakap Amerika Syarikat tu. Mereka itu bangsat. Jadi benarkan kita bersuara dalam keadaan yang aman, insyaAllah semuanya akan berlangsung dengan baik. Tapi mesejnya sampai bahawa di Malaysia ini sentimen kita ialah Free Palestine. Free Palestine. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Chris atas ucapan yang sangat-sangat berapi-api. Walaupun kita telah panas di sini, kita dalam jiwa kita pun panas membara. Jadi seterusnya saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, influencer yang hadir pada hari ini, yang telah menyebarkan, yang telah advokasi,
yang telah memberikan pencerahan tentang apa yang terjadinya di Palestin. Saya shout out kepada Saudara Haji Zainal Rashid Aman yang telah memberi input-input yang terkini, yang telah menjadi wakil kepada kita turun ke Sumut Formula. Jadi seterusnya saya menjemput Saudari Fatin Syahidah, iaitu influencer, wakil daripada influencer, insyaAllah.